INP mizo chanala tangin kan lo lo ma cheu voin hi April ni som thum ania Myanmar ram khop pui renguna po ru asur na sata khop mai chuti chungchuan an kong zo an la thul chuang lo chunglamina ti tur chu lo ti ve sela keini pon kan ti tur chu kan ti ve zel mayang ti ni om takin nasale zualin voin khan ru asur kara kongan zo hloma online at om hle ani voina ru asur kara demonstration an neya hian darkar chan ve vel nuwa Sipai council lam an lo thleng ve le ngala man te pon nei nual ni inan soi voin April ni som thum hian Mandalay khopuya po pol ho rang le mipui ten demonstration an nei le bok Myanmar ram chung khopui mun ranga demonstration hi alakal zelani Mandalay khopuya hian nimin tu khan Sipai council in mi pathum an lo man le to bok voin hian Myanmar khopui mun rang chimlam dawai khopuya tanga marlam michina khopui thlengin mun tina kongan zo le hloma chin mi te om tamna kalimiu khopuya po voin hian kongan zo le ni Sipai council ro rel na noya chuan thil mana to chho chak hlea tunma a petrol kalan khata cheng sangli nga vel ni thin kha tuna chuan akhir te dor mai ni in kachin lam chuan an soya kachin state lama phei hi chuan motor kong le rail kong achiat na satawangin hei hi thil thleng tur reng ni inalang petrol hi kalan khata sing ni te in pon lama an zuar nia soyani ol lo takani don hi sipain petrol le oil dang phurlu akhapa wangin khopui chunga mi ten chan lo hlavin a om chun anin chu na sa hle hloma petrol ber leitura om lo chuan thila boi thlak vek don ani tuna hian khopui mun tam taka petrol pump te chuan zor tur an nei mumal to lo ni in kachin lammi te chuan an soi tun malama tang khan Sipai council lamin tlangram ethnic group ho abei rengin hetiang hian aiin tur le anni tin momo nei lo tur zong hian ma alo la fo to thin reng ani Thailand le Myanmar ram ri Sipai terrorist te omna tole tha kem Tilin Sipai kem pathum chu ken yu lam chuan an la fel ta a tukin lama tang kha chuan heng kema te hian ken yu lam chuan an ma ni nam puan zar an zar pheta hlep mai ti Thai based news te chuan an soi Sakain region Suibu township chunga Tilin khuaa chuan thil du om lo taka thleng ve thung Sipai council lam tang Tunlai Myanmar tong kau chea dalan anti mai Sipai council nena thu lo hril thin tu mi pasari te chu an mana khomi puiten chemin an sat ta sok mai ni mi pahni an thia mi pasari in hliam na takan tur bok thilom dan chu hetiang deuh hi ni Sipai council lamin village council president atana an ruat chu tilum khomi puite chuan an pom theilova chutia an pom theilo ta ka wang chuan an khuaa USDP party mi le sa Sipai lam tang te chuan Sipai ten kaulut tamaya Sipai council an lo lu chuan an buai ta hlea mi an mana an vua hetianga rong taka an che tak maya wangin thi te pon om hialani khomoi pui te chuan khuwa chhuwa sanin an rol bo zo taringot maya te chuan nimin pia April ni som ni le pakua khan Sipai te chu an kal kiang ta a chutia Sipai te an kir vele khomi pui te chu lo kir vele ngalen mi pui dim doi mi lova soi satu Sipai te ne na lo in kop te chu an man ve ta thunga chemin an sat ve ta boi mai ni arap thlak du hle riat thei china hliam tur zinga mi pathum te hi chuan Sipai lam an contact theya Sipai dam doi in lama an om ani ome rambuaya wanga generation Z thalai Moon state lama ken yu te na training te chuan voin khan social media a ken yu brigade 1 tenen indo na ma chon turin an ron kir le don ti an soya Moon state ta thung township chunga April ni som ni le pathuma in ka na Sipai council lam mi som pakhat an thina po kha an ma ni thil ti ani thu an soibok KIA lamin official an puan dan chuan Kachin state Bamo township muma khothar ni chuan lam tlang dunga
nimin lam khan KIA le Sipai terrorist te anin kap na satlea helai vel hi KIA le Sipai council in ka na sat em na alobum kan ti thin tlang bul thut khani Sipai council lam mi som ni chuang an thi ba ka KIA lam hian ral thuam engemaw zatan chu sak boka Mumau township a hian Sipai council lam hian thlawna in voiruk zet boman thla ka chuti chungpon atlom zawk an tangta zawka thilom om takani Sipai council in sum naratana man tun thlenga an la sengson lo zinga hian petroleum company lam hi ala om ta chewa international level aram dangin investment an siam ani hlum wange moni heng French company Total te US company Chevron tele South Korea company Posco te nena tuipui chunga oil le gas an laina na hi alakal theitlat maya heng company te hian Sipai council nena billion tel te meu tax an la chung hiu mai ati theiani international nena anin nam noya wangin NUG sarkar thar po hian international dan anga action lak thei dan kong zongin anin buat sai ve mek bok kan hnung march ninga dai to khan tuipui chunga petrol le gas lai tu te chuan an sum mu te chu Sipai council nena tax pelo turin CRPH hian alo hriat tirin alo ngen to a march ni som paruk khan angen non le bok thokhat lai khan French president pu Macron te po kha atong huain Myanmar mipui te thlamon lok viu mai khania mahse ami te eizon nai na tur don ni a hriata wange Myanmar ami te company lam hian aka an hup ne deuh nge moni a o hriat tur om le manglo ani hi Myanmar sarkar kaldan pa nga ya chuan sarkarin sum alak na nar lian tak tak pathum a oma chung te chu mipui tho khom tax te ramdang sum apuk tele tuna kan soi oil lai chuana lam chi hi ni Ministry of Planning Finance and Investment laminan chut dan chuan nikum lamatang to khan kumtinin Sipai council in oil le gas lai chuana lamatanga hlok na chan thei hi kum khata Myanmar poisa in billion sang ni le zali chuang atling theya nep lo tak chu ni NUG point hen sumnar lian tak pi cha sak hi ati mak mo te zinga pakhat chu ni chiang mai kan soitak ramdang company te khan direct takin Sipai council nena tax an pelova Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE nena an petrina chuero Sipain an thunun siani chuwangin he MOGE po hi sanction nge ani theinan US State Department lamnen trangkopa ma anlak mek thu Finance and Investment Minister chuan soibok European Union chuan Sipai Council a sanction chu a hun po seibel turin an rel Khawvel ta a Sipai ho thil nei an control te an khual jin khap sakan ni na le mipui ngai saknan mai maya ral thuam pek chu an la tum lo hle ni thlama salama Sipai le an lamtang alo sanction to zong kha sang ni le som ni le patni April ni som thum thleng ni phot ro se ti in a hun anti seibel ti nimin April ni som ni le pakua a an thu chua an soi European Union chuan Myanmar mi puite lama an tran tlat thu an soi boka kumin chung hian US dollar million som ni le panga vel mi pui tran puina an lo pek to thu le atul dan anga mi pui tran puina pek an tum zel thu an soi bok tuna sanction an siam to list po hi atul dana en nona atul chuan list siam bel zel turani antibok Russia le China awangin Myanmar ram boina hi afel mai theidon lo niangai na hi alian lea heng sarkar pahni te hian alanga pawin Myanmar Sipai Council lama antang ti anlan tir ngun to hle rengani Myanmar ram chung mi puite pon social media lama heng sarkar pahni te andem na hi anlan tir ngun veta mol hlea Myanmar ram mi te le keini anram ria zawna thlak nam tinte mai ba ka Khawvel sarkar sang te po hian Russia le China hi an lo dem ve hle mai hi ni ti chuan UN Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar ram ba ka sarkar boi chungchang ti pui turin Russia lama vazin atumta
he thu hi Russian ambassador to UN Dmitry Polyansky chuan soya Pukuteres hian Myanmar boina hian Putin hi min thein ringem ambassador in soidan chuan mei ni som pani le som pathum khian Pukuteres hi Moscow khopuya Russian foreign minister Sergei Lavrov nenanin ko manga Putin nen hian anin mudonem ti ero ala chiang lo dewani UN how to berena rhoi tu lu bernilo foreign minister ahan mutur hi thilkal dan phung aniem kan re chia lova Putin hi direct takabia ka re deu te poni mai theya Myanmar boina re theinan engtiang takin ngen ti tia Pukuteres hian min thei mewem ti kan thir zeldon nia ole INP mizo channel clear to 10 in lo bengwar pha kan be sei kan channel min thir sak thina wangin kan lo me